الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sulang wanubantugan napalaya dan bantugan Allah surinaw Agustus sanang napagumanumanan Allah si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusto mga sahabat yan, nagusto mga pamilya yan, mga Muslim, ang mga datuwag, mga bayi, pagpumamakinugimanto si isang kay ang mga banting agamat agama Islam at ianda ka na matatago si kuliya o lupa na pumaminakan ko Allah asya puntanon yan langon nagulakan yan rakatano so kabarakat mga kabarakat o mga langit yan na gusto mga kabarakat lupa yan nataro makalidas tanu kung mga rakan adim pag-ibagin ng Allah subhanahu wa ta'ala mamakabagasot mga kasakit rakatano pakalidas ng tanon yan kupisusun ang mga tiyuban. Maurib no Allah iman to na aya magpumagusay tanong na kusabad kung mga sabda no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan mo o mga ulama tanong ang mga alay kipantag mga alay guna o katatagutan kaya dunia gaya sampurna yan nasuka pumbaling ang tanong si Salungan na Mauri. Pagana isang karanasabdan nasukiano ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sang kutu akarata ang kutu akalay mga manusia. So manusia sa kibabatugin sang kaya dunia na dinpagkaman ang kutuan mga yan kung mga parahisan sang kaya dunia. Ngan Ibn Abbas wa Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal law anna li ibni Adama wadiyan min dhahab أحب أن يكون له واديان لن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يفرطوا لابن عباس أو أنس بن مالك ففتروا رسول صلى الله عليه وسلم ربما قوة أرقم قوتان آدم ما نسمنسيا ay sa kabalintad na bulawan nagkabubayan niyang amadu abalintad dapakapno kungariyan aruar kubud na prelano Allah sutaw amitubat kanyan. Maurib no Allah isang niya sabut ng kananasabdan na ayabu akagtuputulo ng utaw sa kaya mga parajisan ko dunia na ando din patambuni ron sa diyang kuta kuburian na kaya din sa bubaya ko kada ko dunia busut amok ko dunia
na gusto mga parahisan sa dunia. Kaya buwag kuburaw kaya na sumya pagamalian na magkaya. Nipit kalaprayan ko kuburian sa tama sa kabangkit ako dunia. Diyan kanan ang mga na ayaw bulunganan na sukapangin sukur sa kapayaw Allah. Sukasabar na sampurna yan na sukaratiya po Allah subhanahu wa ta'ala. Sukapakatakla ko patubat siku Allah umanggoy. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. استغفروا أتيه رسول صلى الله عليه وسلم كو الله متى سفن نبي يقول مماني سريلك والله ودي kurun ditubat sa uman makita nagkulawanan sa makapito pulo. Allahu Akbar. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiya kalidas kanyan wallah nagusinya tiyan kumay tumaladisa. Ugay na di pendi mamang ni sarila ko Allah. Nagudi pendi tubat ko Allah sa kulawanan sa makapito pulo. Uman makita. Babayan usok Allah. Nagupalatiyan yan usok Allah. Kukabubaluin niya na ko mga manusia. Na kabubayan yan. Adiyang kutuwak kadakul. Udin yan. Di ka pananangkupan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Suka paratiya ako Rasul. Nagina ni kisul ko surga. Gu tiyang kudu Rasulullah alang una umatian apuratian yan su Rasul nalangon din pakasul ko surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أعطاني فقد أبى. يا فنسول يدي هريرة أفتر رسول صلى الله عليه وسلم لهم أو متفن نفن يدين فقسلت فسرقا إنون تبو ستاو أدي مليون أدنى مترو أنت وأي مجيوب يا رسول الله فترو يان أسونوتا نقنيان نما قصر دكو سرغا نستاو أسانكا نقنيان نما قصر دكو نركا سوقاتيا وقالوا قد أركز أماتيا سو أمل عن صفوان عبد الله بن يوسف الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي. يا penutuli Safwan al-Aslami Hafiziru Rasul sallallahu alaihi wasallam ay matya po mga manusia na so miyapatas umurian na upapatya sugal pakyan. Ay matya po mga manusia na so miyapalandos umurian aras sugal pakyan na matya. Genan. Sama nito na ay marata po mga manusia na so pupukata sa umurian na berin pupukadakal so kadusaan yan. So kana ikipanta o amal amatya. Mana so tao kubuti sumul di kusurga na dinyan
Linian pagpakalpa sa so amal, malagi dumala amal, anta pamati amal. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Niya panutul si Abu Dhar kapitur Rasul sallallahu alaihi wasallam din kapakal pasa sumay tuwa matya atya sukitunan kako pagaringka matag malangas suparasa mananyan na utitu ka din akabe sumul kusurga na upunimuang kaswamala matya malagi dumala ang kapatya sumaitu na din kapakal pasa atya ay minus na sukalang suparas sa kudatar ka sa mu'min. So malantas yakal aguso malubay akal. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radiyallahu anhu عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا فنطول في أبي يعلى شداد بن أوس أكتر رسول صلى الله عليه وسلم أي ملن تسيقال ما نكما منسيا نسطاو apakagunian na ginawa niyan mana apakirnian aginawa niyan kukambaradusar na inggalabag sa pantag si kualungan niya na mauri mana ayat itu malantas yakal na so magugunian na ginawa niyan kumagadusa na aya pananagunta manan yan na sukapuni mo yan sa amal amapluto yan sa alungan na mauri. Ayat mana malubay akal na sutaw tiyangunutan yan subaya ginawa niyan mana asadun sa kabayayan kukambradusa na dinian dinganan si ku Allah so mga pipya ugay nada baun galaba. So tiba ku mu'min na islalas putusan yan. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. يا فنسول يا أبو سعيد أبو هريرة أتكر رسول صلى الله عليه وسلم دام سجدك مسلم أقصى سكيت دكاو أو إذا قال رتا جنوى ringasa margan taman ko surok aki surokon inunta na ini sabab ru sukap lalasa wallahu ta'ala kutusan yan. So tiba ku mu'min na limo an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم.
Niya panutul Yahya bin Shu'aib api turu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niya panutul Abi Yahya api Suhaib bin Sinan api turu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqqa mamsa subtadu mu'min mata nalang ubtadiyan napalayawn din matiya. Dabasan ketunan arwarku mu'min. Pumasugas kanya na matya na pinalamat ko Allah. Na mabaloy ang kamatian yan. Na umasugas kanya na margan na sibar ko Allah. Na mabaloy pan ang kamatian yan. So kasabara Quran عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. يقول يا أبي هريرة أبتر رسول صلى الله عليه وسلم كنا بأيام فقر ناس مقصا ikapaki garutaya ugay ito na ay mapagar na supukar niya na ginawa niya si kumasa akapukar pero sumargan na gunsi umatya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يرصد منه رواه الترمذي. نقول يا أبي هريرة أتتر رسول الله صلى الله عليه وسلم سدن ستاو أبغن والله تعالى سمتيا سدن ستاو أبغن والله تعالى سمتيا nadaan ay paguna at paniubaan yan. Sumasabar na tao sa surga. An Mu'adh bin Anas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم بيضا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. رواه أبو داود والترمذي. يقنطول إذ معاذ بن أنس أبتر رسول صلى الله عليه وسلم ستاو أما pantangyan suralangitian tas kanyan nagkaganyan suking ulalan niya nun natawagan sa kanyan wallah si ko hadapan o mga kaadin sa alungan na mauri nataman sa pakapamili niyan sa kanyan ko mga nidadari kusurda. So tiyo ba wallah kumu'min na ikulalas udusan niya. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يا بنطول يا أبي هريرة أتيتر رسول صلى الله عليه وسلم ستيوبا فيكم مؤمن نللايون أني سسوغات كمؤمن أمام أبو سمؤمن أبو بي ستيوبا والله نللايون أني سسوغات كمؤمن أمام أبو سمؤمن أبو بي سيدن كوهين ونيان نغسيك وتأيان نغسيك تمكيان taman salitu na yan so Allah sadada na lamba adusan yan mana
Aso kaptiwa ko mu'min na mama, agu sumu'min na babay, na itlala sa to Allah Ta'ala po niyan, dusan yan, naguipuman yan ko surga yan. Kalak ko Allah, gusto para may amat yan. Anadidan radiyallahu anhu, أبي ومعاذ الجبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. يا فنتول أبي ذر أبو معاذ فتر رسول صلى الله عليه وسلم Khalaqan su Allah api andaka matatabu. Mana yan na api andaka din matatabu ko liyauluha kada undur sa kagagawi. Na khalaqan su Allah. Khalaqan su Allah api andaka matatabu. Butundu nakasumakya kumarata. Kagkapunasyan. Uparamay ka sa matya kung mga manusia. Mana, igiradado na kinawin ng manusia, sangkuta marata ang gulaw lang yan, nang galabag sa madakla matya, akapunasyan sumarata ang gulaw lang. Karata o tao, dinian disurudin sudah labut yanun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي. يفنتون أبي هريرة أبيتر رسول صلى الله عليه وسلم فبسقفيا وقفق إسلام تاو akibat niyan kuda banyanun labut mana niyan naupun ikaw ang pagdaditiyara na ikaw ang pagpapapag upun da katawing kaon na ikaw ang pagpanginupun upun da yamanan niyan nakipantag kaon na pagpalagwing kaon to. Lagi itu na isaw to kata itu o kapag Islam ka. Marata sutaw Asia sudah banyak nun nabut na lalabut niya. So kalay arga o uras na gusto kapaparo. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه مسلم. نفلتول ابن عباس في رسول صلى الله عليه وسلم دو الليمو ang yalimpangon so kadakalan ko mga manusia. Eman ang yan na diyang kaya dua limo na niyalimpangon sa mga manusia. Na niyalimpang na kiakalan sa mga manusia. O di na minisinditiran ito. So kapya apang bubulawasan agusto kapaparo o di nang kasusurot o oras. Kaya man yan, nasutaw sa kibabatugin sa dunia, nasudan yan kang gunay, so bagriyan kangudan yan, na gusto katiyaw kang bubulawasan yan, na ayak kapakapasinggit yan, na may kamataling umaskan yan, akalokos, uli na mataling umaskan yan, akasasakit, na niyatang pagsaginoon yan, amiyalim pang kanyan ko, danyan kang gunay ko bagriyan na gusto kang udanyan. Ikadua, niyalim panguno sa mga manusia na sukapaparo o orasyan. Mana,
Andun ni kasana ito manusia, minikulubun din sa mga galabak na di patuun sa orasyan, na di kasurot kanya, na udi kaparo, na miyatangkat sa ginawa niyan, miyaling pangusakan niyan. O kapaparo orasyan sa danya nun kisimbaan ko Allah, na gusto danya nun king galabakan sa mga pitiya galabak. Dua susuna limo Allah, miyaling pangunso kadakulang ko mga manusia. Kanyan, sukat piyaw kang bubulawasan, na gusto kapaparo o oras. Lanan ko surga, so usulalang ko neraka. Anto na ilalang ko surga, naguanto na ilalan ko neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه. Ituro Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith Abi Hurairah, so neraka na aya ini lalansayron na sa mga baya ginawa. Sukman sa surga na aya ini lalansayron na sa mga raragan. Mana ini na ayalalan ko surga, ayalalan ko neraka na sa mga baya ginawa o di na mga kambara dosa. Na ayalalang ko surga na sumangaragagan o di na mga kapromasay ko sibak wallah. Ganan, impilian ang kananaru alalan. Sukulo lautaw o kapagwitawan ko kuburian. An Anas bin Malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثا أهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. يتنقول أنس بن مالك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفتر يعني تلوسون أتندق كنيتاي معنى كندلوغ كبور يعني so pamilyan o di na tumanaynian ikatwa so tamukyan na ikatlo so amalyan buling sudur na patalim bagak so isa ko kubor baling sutungan niyan agus tamukyan napatalim bagak so amalyan kukuburian. Allahu Akbar. So kalay balag o kapakanggunan na sa matya o datar ka manusia. عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang satao amakang guna na usamatya na mapumbagyan yang subalat ada taron yang guna na unyan. Mana niyan nasa din sa tao mitro yan ko pediyan sumati agalabak simba nasadin sa balasyan nagkakuan yan nagusto pang subalat ang kuto amiyang ginanaw niya na tao na palagitan mo Allah pendatar niya na patimbangan na ipumbagay sa kuto niya kang ginanaw ron sada niya labat ko balas uning galabakon. سقم بنوائك الإسلام عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. يفنطول لأنس بن مالك تفتر رسول صلى الله عليه وسلم دي فقفرت يا سرقت ستامن
sa ikabubuhayan ko pagarinian, tunganin ay pagkabubuhayan sa ginawa niya. Ewan yan, na di katarutok sa kabubaliyo ka mu'min. Taman sa dinian, pakasungudin sa ginawa niyan, so ewan yan, nadatarya na mu'min, sa so mapiyar kaniyan, nang buluin niya na mapiyar po sa diyan, na so maratar kaniyan, nang buluin niya na maratar po sa diyan. Mana, agin ang ikapkatarutok po para tiyaya, sige naman utuas ka na tiyakaruyod ka so datar ka mu'min sa ginawang ko. Mana niyan na sinyap kas kanyan, si kupakadinasaon, naguin musawiran kas kanyan sa datar sa kapmusawirin ka sa ginawang ka. Isa parang kumarata. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول أبي سعيد الخدري أبيتروين أمين قمتين كرسول صلى الله عليه وسلم أمين ترون سما قيلر كانوا سمرتا نسافرنيان غوللان كل منيان ودينيان كذا نا أتيا قتربو نا ودينيان كذا نا أتيا نيتبو وغايت دينان تمال مكفرتيا دينان ukit ay ni Panginoon tano Rasul sakit suparan tano kumarata o kagagatano na pagalangan tano sumarata hadid na ginawa tano galubok tano na uban tano tudik kagaga na abya subusulalang tano katiro tano na uban tano tudik kagaga na abya dibu ang kutanyat tano sakit kagudin tano sangkot amarata na niya kanidas tano sangkuto manan yan na tiaplis Rasulullah ang mga tao dilingayin sumarata. Ugit na sukas sa parapuso na malubayo ito aparadaya. Sukas pero sa untol. An Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. يا بنتول أبي سعيد الخدري أبيتر رسول صلى الله عليه وسلم أي مذكر وجهاد ما نقدر نسقطر سأنطل كهدفا أدت التمنية ما نكتاو أبكرونيا makaturu sa untol, makaturu sa yaman niya nakaturu, katigumpia, makaturu sa katuru mafia, si kuya yaman niya na hadapan ng putu, datwa tangarasi, datwa tanganya, na sangkota orasas kanyan, na niya tabu sangkota mapuru, akapurang sa lalangkol. عند ومنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه. يفنتول يا أبي هريرة رضي الله عنه ومتى رسول صلى الله عليه وسلم نكتر يلي ayatuon kumunafik natlo. Igiran niya nunutulan nakabukag, igiran niya kay pwesada nadituman, igira siyarigan nadikasarigan. Diyan itelususun mga tuhod ko mga munafikin.
mga bukong siran, disiran tuman sa patat, disiran kesarikan. Sukargan o kapanganiya sa lupa. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين متفق عليه. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين متفق عليه. Sadin sa tao, wati Rasulullah, sadin sa tao, asalimbut niyan so sarang bukul lupa, na pakimpukulurun wallah, pakipagawid-awid no Allah, pun kopitulatin al-lupa. Mana niyan, na sadin sa tao, asalimbut niyan so lupa o pediin, sa sarangaw mo, na yang ko ta sarang asalimbut yanon, na pakipagawid-awid no Allah ta'ala ipun ko lewa o lupa na taman ko di dalamyan. Si Salomon na maurid. Allahu Akbar. Tanto na adminyaso ang mga tao. Ano yan alimbut sa lupa? Ako na ba sa sarangaw? Ano na ba sa sarpa? Ano na ba yaman yan nasa saranat? Tapi tira ibu kaya mana niyan na square meter o di na tira ka hektarya nan tulad niya suwairan si Salomon na maurid. So mga tanda, o di na pwede ko mga tanda o tisu ang Muslim. Ana Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ay muslim na sutaw iplintado mga muslim so tila iyan mana sumatiro yan gusto galbukyan na ayat tumiyugalin na sutaw ay nawaan yan sunganin inisapar wallah. Manan yan na ayat titu muslim na sutaw sukaturo yan na dikanggunan o mga tao o di na sa mga muslim sa guna amatyan. Nasupun sugal bakyan na di kang guna ng mga tao. Ito Muslim. Galabakyan sa katuroyan na pala din di kang gunaan. Na ayat man na muhajir na sutawa tumyugalin. Hinawa niyan so kampara siya at tumyugalin kung kampara sumpa po Allah subhanahu wa ta'ala. So di kata magugupa o mga mu'min. An Abi Musa al-Ash'ari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam so mu'min kudatar yan na mu'min na datar kang balay masusulay o sabat o sabat. Upya kasumpa pa yan sa mga kamaruliman yan. Mana sa mga mu'min na siran na di siran di mamagugupa. Pagkukupan o isa sa padiyan na pagkabangan mampu o isa sa padiyan sa datar sa kapaka susulaya o ayamanan na sati manawalay
makapagugupa, so makambabalabalatang kutawalay. Dito, inibaratan ng Rasul, kung mga mu'minin sa diran di ka pa magugupa. So diran man di kang giginawa. Anin Nu'man bin Bushr, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نقول نعمان في تلقون رسول صلى الله عليه وسلم ay ibarat sa mga mu'minin di kudiran di kang giginawain, gusto diran di kagkakalimuain, gusto diran di kagkakapdiyan, na datar siran o sa ti manalawa. Higiran niya kabidang sa isa ko ang gauta, na pelangkap sumasakit ko langon o lawas, ko kadaturo na gusto mayaw. Diyan ang kun ikasasay baratan o mga mu'minin, sabiran di kang giginawa. So, libo o Allah subhanahu wa ta'ala na si kutao ang makalimutan. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. Niyapanutuli Jarir bin Abdullah at iturukon Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao ada apapdiyan ko datar yan ang manusia na di mambuhay kapti o Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tao ada apapdiyan ko datar yan ang manusia na di mambuhay kapti o Allah subhanahu wa ta'ala. قبل مسلم كدترينا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه. Niyapanutul Abi Hurairah kapitul Rasul sallallahu alaihi wasallam namsusun akab naru muslim kudatar yan ang muslim. Igira tunaian nasilam yan. Pero niya nusu assalamu alaikum. Bu igira inimbitira inimbitar yan, mana bientuan yan, naterima yan. Bu igira apuki musawirun, nap musawiran yan. Bu igira niya kambaan, nagunian bientog su Allah, aguminro alhamdulillah, natirun yan, yarhamukallah. Bu igira niya sakit, naibang kalian yan. Buwa may kamatay na indulugian kukuburian. Dinan inamsusun ahakku muslim kudataryan na muslim. So katabangi kupunalimput na gusto katabangitan ko silimputan. An Anas bin Malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. Ahurip no Allah, iya kamu sa Islam, ang butura katabag niyan, si ko
kapkatabang inian si po miyangan niya, nagu so kapkatabang inian si po pinangya. Ya panutul ya Anas bin Malik, apituro kun Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman o madluman. Tabangin ka sa pagaring ka at lalalin, udi na sumambu, tabangin ka panso sulimputan. Faqala rajul, pituro adyang kutat sa katawaman, Ya Rasulullah, tabangan akan so pagari akon amay kas kanyan nagkasalimbutan. Antunay arangan kaya Rasulullah, amay kas kanyan nagpunalimbut. Antunay kakitabang yakun, andi man ay kakitabang ikun. Pituro Rasul, asukar ng kaon. Nagusukas ng kaangkaon, kukaptungan yan. Namata na dinan, ikakitabangin kakutaw at punalimbut. Allahu Akbar. Kenapa siya kamu masasuka sa tabangin kasi kukusalimbutan kamaraya butuat tabangan. Ugay na siya kamu masasuka sa tabangin ka kukunalimbut. Kasi nagkakapituro Rasul, kaya katabangin ka kukunalimbut na marmakas kanyan, sabis kanyan makasalimbut. So kapag uri nakasapangin ka, kupawin, o datar ka ang Muslim. An Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Niyapanutul ya Abi Hurairah, apituro Rasul sallallahu alaihi wasallam, dauritun asapungan yan supauhin o pagarinyan sa dunia inunta nasapungan mampu wallah supauhin yan sa alungan na mawin. Allahu Akbar. Suwata ailu mana atyaganatan uluksyan. An Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار إلى الشبابة والغصة وفرج بينهما. يقنطول سهل بن سعد أتيتر رسول صلى الله عليه وسلم سكن أبو سبت بكور سواتايلو ندتر قنيا si kusurga. Ini tinyasian so tinduro yan agu solo malabaw niya. Gulikaan yan so paglikan yan. Emanan yan na so tinduro agu solo malabaw nagid na nang makapumbilag o kiad na uno Allah. Sadatal sadika pakapumbilag Rasul agu so putagi kursa wata'ilo. Allahu Akbar. سقلاء تقاو ودين قبدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. Itiro Rasul sallallahu alaihi wasallam igira ni sembayang suisar kanong apadiyan sa mga manusia mana apagimaman yan subarajam na pamakakamputan yan agimata na pagkiran sumalmo udi na kusakit udi na niyalok na may kupisimbayang sa kanyan parang bisa nasa rin sa kabayayan akitin dunia no. Manan yan, naigila mapabubaloy ka, mapagimam ka o mga barasambayang nasipating kaso, mga mamumpa, na uwad na luksiran adip pa kagagan. Hindi na napasakit kiran adip pa katalibid.
udi na ada na apung gurau kawata, udi na ada na malamakiran, udi na adna masa sana kira radin juga na pamakasampatang ka. Okay, na may kasawiri simbayang nasadin sa kabayakang kapapatiyang kaon nagito din kalaya ni balag. Nami tuturuto na apiya sa simbayang na ibupangdor at naroon Rasulullah so kalay gagaw o imam si kupag-imaman niya. So, kalay gagaw ولغز قوتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حارث فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. يقول أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع سالمان إن أرقم ينسو حسن أو وتأم موالي ما أنا أجيت سؤال أيامي sama sautu nama pada darpa hadisitanian so Aqra na Peter Yaqra mata nasakna tiyin ya Rasulullah nasakun wa quwwata nadidna kiyar kanaknun asaqtawbu Allahu Akbar tintaman Rasul sallallahu alaihi wasallam so Aqra na tintangan yang sakatentang ada maswat su Rasulullah Peter yan sadin sataw ada gagawnian na di mampuy kalimu Allah yan ang so katuru saya mananyan na benar udina kaputiis. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. Ya Rasul ya di Muhammad Al-Hasan apitur Rasul sallallahu alaihi wasallam gunating ka susisang ka kaon natugaling ka kututak na kaon mata na suka puti nakatutak na suka pamukuk na kabarampa kudi na kasasana man ini nading kapitin bagi so diun sumasarig atay sisang kaunsot puso sisang kaunsot para tiyang okay na si kasong kututak na unso niyataka beauty tinting ka matan sukaputi mana sukaturo sa benar nadinan ang kanakaputi na ipitik na anan o puso katiti ang ginawa nga niya. Wait na sukat turo sa dinar na yamanan yan na ayaw nga niyan na diyang kutuwa kasundit na diyang kutuwa kabarampang. Ginan hindi ano kaputi gusto yamanan yan nakapamukha. Musuh putih Nabi Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فدن ستاو أتقوا رسول الله أقامني ينكو الله suka syahid sa pitu kupus iyan mana katamang niya kaswiti
napakapantaw no Allah kupangkatan ng mga sahid at yapansimi at hay kukatrinyan. Allahu Akbar. Sa din sa tao, at pamangninyan ko Allah so kasahid sa tuto ko puso yan napakapuntaw no Allah kupangkatan na mapuro dito so pangkatan ng mga sahid. Uli na itapian kung yamatay ang mga sahid at yapansis kanya niyatay kuigaan yan. So katipiyai ko mga bai ang muslima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم رواه الترمذي. نيابنتول أبي هريرة أبيتر رسول صلى الله عليه وسلم آيات ترتوب إفرت يانكما مؤمن نسمت يكراني فرنغين ويا مغتيتير تنو naso mga titiyar tanu iparangay kung karuman yan. Dinan. Maran yan na ayat ito puro na mu'min naso mati parangay. Nayat man mapia ko mga mu'minin naso mati parangay kung karuman yan. Dinan ikinisuguon ko patipiyay sa parangay udarudupa mga bayi. So kasyatan ko manan yan na mga bai sabab sa siran na kaadnanan yakatayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam ko hadith Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. فمسية نيون سما ببيت مطيا يقول رسول صلى الله عليه وسلم mata na hinading subabay at yun kugusok. Mata na yamalay bukug kugusok na sutampar sa puro. Amay kupot ka, titun ka, nagkaputol. Na ubawakan ka, namitatar sa kabubukug yan. Dulunan niyo sa mga babay sa kadulun ang malinano. Maana at siran napkulugaran siran. Sabab sangkot asyad na kirano Allah Ta'ala kad na malamak. Mahurip no Allah. Sisang yan kaya mga sabdan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na iatulupuluan tanurun agupito. Sang kaya mga sabdan na adna sumpataya mga titya. Waya manan yan na ikadua pagbulyong sisa yan kay Apian ini mga sabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na panad na rin yung makakuha ka doon langon kaya kadaklai ang mga sabdan na duga tustiman apian manilitanong at pala mga layguna kung muslima datu na gustong muslima ba kung kapupaginatawiran at ito niran si kutuhan niran Rabbul Alamin. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.